Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu turagaruka ku mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange muri Kivu y'Epfo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 27 igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bafatanije n'abacancuro ba FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Sange. Kano gace ka Sange karimo abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Nibyo birindiro bya nyuma by'abarwanyi ba M23 uvuye mu mujyi wa Uvira. Uyu munsi rero FARDC yahagabye ibitero bikomeye. Ni ibitero byasize abasirikare b'u Burundi bitaye kuri Songoye. Amakuru yizewe tumaze kumenya aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 40 baguye muri iyi mirwano ikomeye cyane mu gace ka Sange. Abasirikare b'u Burundi barenga 60 intare za Sarambwe zabacakiye Matekwa. Abandi basirikare benshi cyane babarirwa mu ijana bakomerekeye muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi 40 baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange. Abandi 60 intare za Sarambwe zabacakiye Rwamikono. Ni mu bitero bikomeye cyane byatangijwe na FARDC ndetse n'abarundi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 27 amasasu menshi cyane yumvikanye mu gace ka Sange. Guhera ku isaha y'isa 12:40 z'agatondo ku isaha ya Goma ndetse na Bukavu, imirwano ikomeye cyane yari irimo kubera muri Kivu y'Epfo. Ni imirwano yatangijwe n'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi cyane b'abarundi bari kumwe na FARDC batangije ibitero bikomeye cyane byo kwisubiza agace ka Sange. Kano gace ka Sange niko gace ka nyuma karimo ibirindiro by'abarwanyi ba General Makenga bavuye mu mujyi wa Uvira. Nkuko nagiye mbibashikiriza kandi mwabibonye, abarwanyi ba M23 bamaze kuva mu mujyi wa Uvira bagiye mu gace ka Kiriba. Agace ka Kiriba nako baje kukavamo maze berekeza mu gace ka Sange. Kano gace ka Sange rero abarundi na FARDC nako bashakaga kukagenzura. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 27 nibwo imirwano ikomeye cyane yatangiye muri kariya gace. Igisirikare cya Kongo cyabanje gukoresha ibitero by'indege. Hari indege zahagurutse mu gihugu cy'u Burundi maze zijya kurasa muri Kivu y'Epfo mu misozi ya Sange. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'indege za FARDC ndetse na za drone kamikaze z'igisirikare cya Kongo, abarundi barwanira ku butaka ndetse n'igisirikare cya Kongo nabo batangije ibitero karundura. Batangiye kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Sange. Ni imirwano yamaze amasaha menshi cyane irimo kubera muri kariya gace. Nyuma rero yago igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze kubona yuko abarwanyi ba M23 batarimo gusubiza amabombe arimo koherezwa muri kariya gace. Hari amakamyo abiri atwaye abasirikare b'u Burundi ndetse n'andi makamyo yaratwaye abasirikare ba Kongo yagerageje kwinjira mu gace ka Sange bibwira yuko bamaze kugafata. Ahangaha rero niho abarundi baboneye ayimbwa yaboneye ku mugezi.
Amakamyo abiri yarari imbere atwaye abasirikare b'u Burundi yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 maze bayamishago urufaya rw'amabombe arasharakongoka. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare barenga 40 baguye muri iyi ambushi. Ni amakamyo abiri y'igisirikare cya Kongo yaratwaye abarundi yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 rwagati neza neza mu gace ka Sange. Intare za Sarambwe zabaretse maze barinjira maze nazo zibavunderezaho urufaya rw'amabombe. Benshi mu basirikare b'abarundi bari muri aya makamyo bapfuye ndetse abandi benshi cyane bakomeretse. Batakomeretse nabo intare za Sarambwe zabacakiye Matekwa. Intare za Sarambwe zabafashe rwa mikono. Nyuma y'aho amakamyo yaratwaye abarundi yaguye muri ambushi, habaye urugamba rukomeye. Abasirikare ba Kongo bari inyuma batangiye kuvundereza urufaya rw'amabombe mu gisagara cya Sange. Habaye ukurasana gukomeye cyane. Amabombe menshi cyane yararimo kwitura mu gace ka Sange. Intare za Sarambwe nazo zari zamaze gufata umutsina. Intare za Sarambwe zari zamaze gufata pozisiyo ya nyayo yo kurwana maze zihangana n'abarundi na FARDC. Amakuru yizewe aremeza ko imirwano yamaze amasaha agera kuri 4 irimo kubica bigacika mu gace ka Sange. Ni imirwano yari ikomeye cyane ndetse byaje kurangira FARDC n'abarundi amaguru bayabangiye ingata maze basubira inyuma. Hari abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, ibiziga byabo byagiye bigaragara mu mabarabara mu gace ka Sange. Abasirikare ba Kongo baguye muri iyi mirwano bararenga 35 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Abakomeretse nabo ni benshi cyane. Hari imodoka y'igisirikare cya Kongo yagaragaye irimo kwerekeza mu mujyi wa Uvira yari itwaye ibiziga by'abakongomani ndetse n'inkomere zakomerekeye ku rugamba mu gace ka Sange. Ibiziga by'abarundi baguye mu gace ka Sange na n'ubu ngubu biracyagaragara muri kariya gace. Gusa abarwanyi ba M23 bafatikanije na Croix Rouge muri kano kanya turiko turavugana mu masaha y'umugoroba akiri ijoro barimo kuvanaho bino biziga babijugunya mu myobo rusange. Iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange. Niyo mirwano karundura ibaye nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafashe icyemezo cyo kwivana mu mujyi wa Uvira. Ni imirwano yongeye gupfiramo abasirikare benshi cyane b'abarundi. Ni imirwano kandi yongeye kwerekana ko urugamba rugikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwa Kisekedi bamaze iminsi bavuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Kisekedi avuga yuko agomba kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Nyuma y'aho M23 ivuye muri Uvira, ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko bigomba kugenda bityo mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. Intare za Sarambwe rero zikimara kubona amagambo ya Kisekedi ndetse n'itangazo ry'igisirikare cya Kongo, intare za Sarambwe nazo zarakaye. Zaraye zisohoye itangazo rikomeye cyane ryihanangiriza ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya FARDC. Ni itangazo kandi ririmo umujinya n'uburakari bwinshi. Intare za Sarambwe ziravuga yuko zitazava mu bice zagenzuye ndetse ko ibice byose zirimo kugenzura zitazigera zibivamo. Abibwira yuko intare za Sarambwe zizava muri Bukavu ndetse na Goma ngo nibasubize amerwe mu isago. Ntabwo General Makenga azasubiza abarwanyi biwe inyuma. Bwana Koloneye Nanga we yavuze yuko uwiyita umugabo azaza bagahangana ndetse ko intare za Sarambwe ziryamiye amajanja kandi ziteguye no kurengera abasivile barimo kwicwa n'abazarendo n'igisirikare cya FARDC. Ni itangazo rigaragaza yuko intambara ikomeye cyane igiye gukomeza mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo cyambariye urugamba.
kiravuga yuko kigomba kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo cyamaze kuzana abacancuro benshi cyane. Bano bacancuro bitezweho gufasha FARDC maze ngo ikisubiza umujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange, Yaguye official yamenye amakuru yemeza ko umusirikare wa Kongo afite ipeta rya liyetona yaguye muri iyi mirwano. Hari n'abandi basirikare benshi bafite amapeta akomeye baguye muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Sange. Intare za Sarambwe zamaramaje. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi nyuma yo kwita kuri isongoye muri kariya gace ka Sange. Amakuru yizewe aremeza ko ku ruhande rw'abarundi nako hari umusirikare ukomeye cyane waguye muri iyi mirwano. Yaguye official iracyatohoza neza aya makuru avuga yuko umusirikare w'u Burundi warurongoye imirwano muri kariya gace yaba yaguye ku rubuga rw'intambara. Yaguye official irabizeza ko iza gukurikirana iby'aya makuru. Muri aya makuru yacu ndababwira ko inzobere mu bya gisirikare z'Abanyamerika zamaze kugera muri Kongo. Inzobere z'Abanyamerika zamaze kugera muri Kongo gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC kugira ngo batsinde intambara barimo kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizewe aremeza ko inzobere z'Abanyamerika zigiye gutoza igisirikare cya Kongo cyane cyane ibijyanye no kurwanira mu kirere. Ni inzobere z'Abanyamerika zo ku rwego rwo hejuru. Nyamara ku rundi ruhande amakuru yizewe aremeza ko ibingibi ari inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ibya Tshisekedi imbwa zikomeje kubirwaniramo. Abanyamerika bafite umugambi ukomeye cyane wo kwikiza Tshisekedi. Tshisekedi yanze kubahiriza ibyo yasinyanye n'Abanyamerika. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika baba bagiye kwikiza Tshisekedi maze bagakorana n'inyeshyamba za M23. Hari amakuru yizewe yemeza yuko Tshisekedi nawe arimo kwikanga igiti n'ibuye. Ndetse Tshisekedi yamaze kwikiza abajenerali bose avuga yuko ari abagambanyi. Iki gikorwa cyo gufunga abajenerali kirakomeje. Ndetse Tshisekedi avuga yuko umuntu wese bizakekwa ko akorana n'umwanzi agomba gufungwa vuba na bwangu. Kugeza ubu abajenerali barenga 35 ndetse n'abasirikare bakuru bamaze gufungwa bagirizwa ibyaha byo gukorana n'abarwanyi ba M23. Perezida Tshisekedi arikanga ko ubutegetsi bwiwe bushobora gutembagazwa. Muri aya makuru yacu tugiye kurabira hamwe ikihishe inyuma ya bano basirikare b'Abanyamerika. Inzobere kaminuza zamaze kugera muri Kongo. Izi nzobere zifite umugambi ukomeye cyane. Hari amakuru yemeza yuko ubutegetsi bwa Perezida Trump burimo gukorana n'abarwanyi ba M23, ariko kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi nabwo bukaba bubona neza ko bugeramiwe. Amakuru kandi yemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukorana n'uruhande rwa Koloneli Nanga na Generali Makenga bagamije umugambi wa balkanization. Ni ugucamo Kongo ibice maze uburasirazuba bwa Kongo bukiyonkora kuri iki gihugu maze bugahinduka igihugu cyigenga. Hari amakuru yizewe yemeza yuko umugambi wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu ugeze kure. Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi amakuru yacu. Ibiganiro bya Yaguye official bizajya bitambuka kuri iyi mbonerakure. Abanywanyi banjye bose ndabamenyesha ko imbonerakure yacu ari Yaguye official. Mumenyeshe n'abandi bose ko amakuru n'ibiganiro bakurikiranaga ku zindi mboneshakure bazajya babikurikirana kuri iyi mboneshakure nshasha. Imboneshakure yacu yitwa Yaguye official.
Muri kano kanya rero reka tuganire ku makuru akomeye cyane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Mwarabibonye ko inzobere z'Abanyamerika zamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inzobere mu bya gisirikare. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko zino nzobere zigiye gufatanya na FARDC cyane cyane mu myitozo y'urugamba rwo mu kirere. Ni inzobere zarungitswe n'igisirikare cya Amerika. Amakuru avuga yuko Abanyamerika barimo kwereka neza ubutegetsi bwa Kongo ko barimo gukorana, ndetse zino nzobere zirimo gufasha Air Force ya FARDC. Amakuru yizewe aremeza ko izi nzobere zirimo gutanga amasomo akomeye cyane y'ukungene igisirikare cya Kongo cyakoresha indege z'intambara mu gutsinda urugamba barimo kurwana na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi minsi igisirikare cya Kongo kiravuga yuko kirimo kwitegura urugamba rukomeye. Ni urugamba rugamije kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko kigomba kwisubiza umujyi wa Bukavu. Igisirikare cya Kongo kandi kivuga yuko kigomba kwisubiza umujyi wa Goma. Umwaka urarumanye abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wa Goma. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka ushize nibwo abarwanyi ba M23 bigaruriye uyu mujyi wa Goma. Umunsi ku wundi umwaka urarumanye bano barwanyi barimo kugenzura umujyi wa Goma. Ni umujyi ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ukaba umujyi wakoreragamo imiryango myinshi cyane mpuzamahanga. Ni umujyi kandi urimo ikibuga cy'indege cya Goma. Umwaka urarumanye kino kibuga cy'indege cya Goma gifunze kandi kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu gihe rero igisirikare cya FARDC kirimo kwishimira ko Abanyamerika bamaze kugera muri Kongo kandi ko barimo gufasha FARDC mu myitozo ikomeye yo gukoresha indege z'intambara. Hari amakuru avuga yuko ari umutego ukomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze kugwamo. Abanyamerika ngo barakajwe n'imikorere ya Tshisekedi. Perezida Tshisekedi yasinye amasezerano ya Washington ndetse asinya n'ayandi masezerano menshi cyane yemerera Abanyamerika gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko kugira ngo Abanyamerika bacukure amabuye y'agaciro bisaba yuko amahoro n'umutekano bibanza kugaruka muri Kongo, imirwano igahagarara ndetse urwamo rw'amabombe n'amasase rugahagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Kugira ngo imirwano ihagarare rero nuko Perezida Tshisekedi ubwiwe agomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Muri aya masezerano ubutegetsi bwa Kongo bwemeye gusenya ndetse no kurandura burundu inyeshyamba za FDLR zibangamiye cyane umutekano w'u Rwanda. Muri aya masezerano ya Washington u Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Igihugu cya Kongo kivuga yuko izi ngamba z'ubwirinzi zivugwa muri aya masezerano ari abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. U Rwanda narwo ngo rugomba kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Nyamara aya masezerano ya Washington yabaye amasigara cyicaro. Nta ngingo n'imwe yari yubahirizwa muri aya masezerano. Ubutegetsi bwa Kongo bwanze gusenya FDLR. Aho kugira ngo Tshisekedi asenye FDLR, ahubwo akomeje gutanga intwaro nyinshi cyane ndetse n'ubufasha bukomeye cyane bwa gisirikare burimo kugera muri zino nyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu gihe rero Tshisekedi yanze kubahiriza amasezerano ya Washington, Abanyamerika barabona ko nta nyungu bazavana mu butegetsi bwa Tshisekedi. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika bari inyuma y'abarwanyi ba M23 ndetse ko Abanyamerika babibona neza ko gukorana na zino nyeshyamba birimo inyungu nyinshi kuruta gukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi.
Hari amakuru avuga yuko izi nzobere za gisirikare z'Abanyamerika ahubwo zaba zirimo gutegura imigambi ikomeye cyane yo kuvana ku butegetsi Tshisekedi, ndetse ngo Tshisekedi ari mu yabira. Ubuzima bwa Tshisekedi bwaba bugeramiwe. Abanyamerika ngo bari mu migambi ikomeye cyane yo kwikiza Tshisekedi maze bagakorana na zino nyeshyamba za Generali Makenga. Abanyamerika kandi bari mu mugambi wa barikanizasiyo, ni wa mugambi wo gucamo Kongo ibihugu byinshi maze uburasirazuba bwa Kongo bukigenga ndetse kigahinduka igihugu cyigenga kikitwa Repubulika yigenga ya Kivu. Bano banyamerika b'inzobere mu bya gisirikare ngo nubwo barimo kwereka Tshisekedi ko barimo kumushyigikira, ku rundi ruhande abategetsi muri Kongo bafite impungenge. Baravuga yuko Abanyamerika bamaze kwinjira muri Kongo ndetse ko ngo bari inyuma y'abarwanyi ba M23 kandi ko imigambi yabo ari ugutegura neza umugambi wo gucamo Kongo kabiri ndetse no kwinjirira igisirikare cya Kongo bakagica intege maze bigatuma intare za Sarambwe zigarurira ibice byinshi. Hari ibibazo byinshi cyane abanyapolitike barimo kwibaza, ndetse benshi bafite impungenge ku buzima bwa Tshisekedi bwaba bugiye kurangira.